Zdravo dragi moji, dobrodošli u moj novi video. Danas pripremamo halvapitu. Najprije sipamo 600 ml vode, 50 g maslaca, 50 g šećera, 200 ml jabukovog pekmeza. Sastojke sjedinimo. Zatim dodajemo 400 g brašna i miješamo 10 minuta. Smjes usipamo u tepsiju i pečemo 20 minuta na 180 stepeni. U međuvremenu nasjeckamo orahe. Pitu posipamo pekmezom i posipamo orasima. Pita je spremna, a mi se vidimo u sljedećem videu.